and gentlemen, we're going to give away one subsidiary title, which is a Miss Congeniality. Right now on stage is Miss Maggie from Sarawak. Miss Congeniality goes to Miss Laos. Tahniah diucapkan kepada Miss Laos, congratulations. Tuan-tuan puan-puan, inilah barisan jutawan-jutawan dunia yang akan pentaskan di depan mata anda. Kita nak berbual sedikit dengan beliau, ya. Kita hanya tengok kecantikan saja. Ini kita ingin menemu ramah beliau. Boleh kita dapatkan para kuih bersama dengan cakap. Tepuklah sikit para kuih. Para kuih, apa khabar? I heard that you already study a bit of bahasa. Jadi apa khabar? Jadi boleh kami tahu siapakah penaja pakaian awak dan juga tata rias pada wajah awak pada malam ini? First of all, I want to say thank you for Cakap Melayu dah senang. Jason, yeah, what today for me is Jason. Jason, wow, give a big hand to Jason. This dress is from Jason. Wow, you look so beautiful, cantik. Apa rahsia you? Rasa saya cantik. Sila dia tuan-tuan perempuan, sila sayang balik ke bangga jalan sana. Boleh-boleh tintong yang tak interview namanya. Dibuat. Okey, negara tuan rumah Malaysia. Boleh bersama dengan kakak? Comel di Malaysia ni. Apa khabar Malaysia? Bagaimana memikul tanggungjawab sebagai negara tuan rumah? Adakah anda merasakan ada satu bebanan di bawah anda? Tidak, saya merasakan satu keterujaan kerana all over the world comes Malaysia. Yes, correct. Dan kita suka dengan orang kata bass suara anda. Macam mana dapat bass suara tu? Dia confident. Kita dengar suara macam ni sebagai seorang perempuan ni macam suara yang husky, parau ni kan. Tak ada perempuan di muka bumi ni ada tau. Jadi kongsikan masuk. Jadilah diri sendiri. Malaysia boleh mendapatkan Miss Iran. Wow, konsepnya kakak suka. Ini bukan telanjang, ini cantik. Kakak suka konsep macam ini. Satu breaker fashion bagi ni sayang. One of the contestants, breakerkan baju ni untuk awak. Wow, kita mereka tepukan, nampak tak dia orang punya semangat sikit kawan. Walaupun bertanding sama si tapi mereka. Siapakah? Wow, bulu mata you macam bulu mata lembu. I suka. Siapa penaja bulu mata ni? Sulaiman Plaza. Wow, you jujur sekali. Bagus. Okeylah sayang, kita kembali. Kita nak dengar suara mereka je. Kadang-kadang macam suara tu tak selari dengan wajah kan. Itu yang kita suka. Okey, boleh kita dapatkan Egypt. Wow. Mampus. Wow, manis lembut dia. Apa khabar sayang? Okey. Jadi siapakah yang mereka pakaian awak yang cantik pada malam ini? Oh, you boleh mereka dan juga menjahit? Bagus sekali rekaan dia sungguh cantik. Walaupun ada sikit tiru-meniru, tapi tak apa sayang, bagus sebenarnya. Jadi awak nervous tak pada ketika ini sebelum kita umumkan siapakah yang pakai the top 5? You a bit nervous, I understand, yeah? I'm sorry, I have to converse with them in Bahasa, yeah? Because they're very shy to converse in English. But never mind, just pretend that you understand, okay? Miss Iman? Sorry? See the subtitle, very good. That's what we call this Miss Sheila Muhammad, yeah? Okay, Miss TJ, siapa yang buat tata rias you? Who do the makeup for you? Arisha Zainal. Arisha Zainal, apa tu muka lebih kurang macam Kedah, ya? Okay, sila ke belakang saya. Can I have Miss Bangladesh to be with me? Nampaknya ini dulu pemain bola sepak, mungkin dia penyokong yang ramai, ya. Jadi, apa tips
guna bomoh pada malam ini? Negara saya Bangladesh. Oh, dari negara kaya Bangladesh sekarang boleh datang sini ya? Jadi macam persiapan you ni, cuba ceritakan daripada design baju you dan juga tata rias siapa yang lakukan untuk you? This one all everything my designer all from Sri Ahmad. Sri Ahmad. Wow. Thank you very much to Miss Bangladesh. Ya, pada malam ini tonight we gonna see, kita akan lihat berbagai design yang direka oleh mereka tanah air kita. Sebentar nanti untuk crowning moment, ratu-ratu kita akan keluar memperagakan pakaian daripada Ocean Liu ya. Jadi kita nantikan sebentar nanti di hujung. Boleh kita dapatkan Miss Hong Kong untuk bersama-sama dengan kita. Wow, I tengok dari bawah ni comel sangat. I geram rasa nak apung. Manalah naluri jantan tu mesti mendepar sayang kan. Jadi Miss Hong Kong, you look so beautiful tonight. Jadi who did the makeup for you? Sendiri. Wow, fantastic. You have a talent, hidden talent. Okay, at this point ya, pada tahap ini anda akan rasa gugup ataupun you rasa begitu yakin yang you akan dimaksudkan sebagai Miss Trans Universe 2015. Of course, wow, kau mampu dan yakin. She's very confident. This is what we want, ya. Because kita, ya, nak cantik, akan nak rendah ini sebelum angkuh, ya. Kita cantik, ya. Kita dorang kita ni. Ya, orang kata sombong, tak apa, memang kita cantik, ya. Okey, siapa lagi yang nak dapatkan ni? Japan, Oh, Miss Japan. I believe you have a very clean and nice look. This when you look now sekarang tengah in. Siapa yang melakukan tata rias untuk you? My makeup artist, Sadiq Ali, and he from Sadiq Ali from Malaysia. This is very fantastic because some of them thought that you tak sempat keringkan rambut ya, baru keluar toilet dan terus naik pentas ya. Jadi inilah look wet look yang kita panggil ya. Sekarang tengah popular di runway. Jadi look ni selesai untuk you. Okey, jangan over, balik sana sayang. Itu macam tak boleh nampak yang dia menggelepik ini. Pakistan, boleh bersama dengan kakak? Wow, ikan nampilan kau ya. Hi Miss Pakistan, how are you? Ya, Indo. Okay, Pakistan, siapakah penaja pakaian anda dan tata rias anda pada malam ini? Baju saya dan makeup saya hari ini ditaja oleh Bosco Rizal. Oh, kita pun nama perang tu. Oh, I nampak tadi ada. Okay, jadi Pakistan, you rasa confident ke atau you rasa masih gugup lagi untuk ke final, ke top 5? For sure, insyaAllah, I mesti dapat top 5. Wow. Okey lah tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia barisan top 3 kita pada malam ini. Jadi saya boleh dapatkan keputusan top 5 kita pada malam ini. Okey. Can we have the dulang girl to be with me with the envelope? Thank you.